Okurigirira aharugonza ga Fortunate Kabula ishe Sima nagira ngo kuba amanyire ngo mwana wabo ayine uburwire bw'ekene nuko kuza marago abashaho babagira ngo bine ku mutwaro mu irwaro rya India. Obwa hati baronda miliyoni 500 omusente za Uganda haza ezibatine. Kuko batwaire kibanza December uwo mwana gutumutwera mu irwaro hano kongera kuterera no gusaba ubuyambi ndi umuntu guweno waliyo nasobora obo muntu ko muntu ebitongole bya government no guweno wasobora kutuyamba kutwateraho ako pasente zibatisabira mu 15 nyingi yitwe ngabandi sobora kutakisobora baitu tongera kusaba ubuyambi mutwatereho nuko tusobora kugarra ubonezi bwa Sima hanyuma. Kabura nagira ngo bamugambire sente zo tarashitamere akatandika kwiruka yazomba nyabuzari n'abanyamukago kurondo buhwezi bitu no kusihati tubakashyize kimwe cya kabiri. Zina mbere turine cyasera sente ninge tukayikizeho na kimwe cya kabiri kandi twetagisa bitugomeza uwo mwana n'ubwani bugendera burikira. Ogu nagira ngo bwa hati nabisubwaho amate agaruka batwaraho emitwari 15 uburu week. Kurugo mwana bamugamba ndaga kucyusa ubone abasaho bakatugambira nti twina kubantu mudisa kurora ati yawamani kurora mwana cyagaruka kilazo garukanzi umukaga saa zino turuyo ntumuteka bakamuteka formula rundi amata gebirisa gabakweta isomye almost buli week nabana kosa amata gakumaraho emitwaro 15 mpaka igaina gakosa mpaka ikera habwira bwo kumutwara India kumsemeza. Owakubana inda kwera amagaraga hanel Sima nabasa kurabera aha kaunti ya Centenary eri 0-3-10-51-5 ninga nabasa kurabera aha Sumwezi 0-1-9-10-24 ninga 0-7-3-29-29 byona biriyo mazina ga Katutu Sandra nyina wo mwererogo gashakwa Daniel Bingana.